Cerita yang jani di desa Madurdame, wonten buron paling gedhe, merasa awakne gedhe, ngayuh nyabrang wae, konya buron di alas gething bani. Gajah adani buron menjunguh rantang, sedeng ngosel samsyah metalu. Abun ni punyan kayu, tongos dia mekau, mures samrat tanduk ni ke tanah. Ganti ni temu buron paling jernih, umah ni gitanya, uyak ni ken gajah. Di gajah bedanya ules jejani, mereka